Dobro, ajmo onda, jel možeš iz prve ili da ti pustim jednom? Ajde. Malo posljednje nešto provrišta. Ajmo još jedno. Aha. Ajde. Hoćeš da snimaš? Shame on you. Ajde da čujemo jedno. Ja tu ništa ne bi dirao, što kaže gospodin Čavko. Ovdje vidim oci, znaš ono koji slikovi što se slikaju u WC-u ispred ogledala, brate. Jel cool ovo? Šta si iskrivila? Meni je ovo cool, tebi?